Koe lotu whakaaho ki a whakaloto lahi mo whakatu amelie me he wholofola. Ka veinga, tau tapa, ka ke mo ui. Potu wholofola, loma vai hongo fulu ves tahatolu, he ilonga aia e tau tapa ki he huafa o e eiki, e whakamo ui. E meni, ke tau lotu. Malo sisu, e kua usia ai aho whakaofa koe ni, whakamalo atu ko e ku lawenga monu i he tāpuaki o e mo ui. O ko hao pe mo malu hoku ki family, pe a whawhetai ko e tauhi pe ai a Fiona. Eiki, hei kai pe te whiu pe pahi he lotu mo e tautapa ki a te koe. He kou ilo, ko hoku malo hi ngā pe koe sisu, ko hoku otua mo ui pe koe sisu. Pea i he kutui ta e toi veiveiwa ki a te koe. Whawhetai, o kou ilo, ko ke whakamo ui au. Malo sisu ho ofi e omi ma aku ai mo ui, ai whainga maalie ke wau si ai mo ui taingata. Tao pe mo koe sisu, he ko koe ia hoku whakamo ui. I hua whape sisu klais, koe hoku whakamo ui. Amen. Whakamalo ke te koe, o ke kau mai ke talotu huwhia he houani. Whawheta i mau pe tau mo ui, koe hui koe tau mau ha o tua ofa, o kune tuwha ta e totongi pe a ene kelesi. Whawheta i ko ene kelesi eni, mo ene mesi, a ene whoaki ai mo ui maa ki taua. Neonga koe kakai anga hala ki tau tolu, kakai ko tau tuha koe mate ta e ngata, koe whoni se afi o heli. Ka oku kei tutui mai pe ene alo ofa ki he whaahinga ko ki tau tolu. Si kau ngā taope mo koe sisu, oku tala mai he wholofola e ahoni. Ka pau oku ke whia inasi he kelesi me mesi whai manawa ofa ai o tua, kua pau ke tau tapa ki a teia. Maho inga ia ke tau tapa ki ai, whoaki kotoa, luwai mea kotoa pe, oku ke mau, whoaki holo tō ki a teia, pea ko ene palonga mesi he aho ko e ni, tene whakamo ui koe. Pole i e tau mo ui he aho ko e ni, tau tapa ki a teia, sisu, tau pe mo koe, o ko whoaki atu hoku kotoa, whawhetai, kua pau ki ne whakamo ui ki tau tolu. Amen. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.